tukere awa arature thaici na aratutete imayo karibu sana Kinyago agotegeri watu ngorikane turi imwe kwa imwe ndani ya Facebook page yetu Theri FM 101.2 ogatona au turi ndani ya Meru TV Kenya Kinyago turi live YouTube eta Meru TV digital na koraniri natwe to kedra ogetuma kinya message ya kwaza ngedra ngimi kwata imwe kwa imwe ke 0720 888 444 0720 888 444 ngedero ngitaka iji chonde natumenye witi na mbere bokariata. Karibu sana bwana Eric. Asante sana. Tuambie kidogo mbere tutoja urako kanika 13 mbere tutonya kire mitambo ne to kware kidogo mantuzegie majiko jara weekend ndene account ya Miru ni majiko jarete sana kinyagutegwa the mother of deputy governor account ya Miru mutumanto idinkia and as one of the leaders no whether okikinyende ne majiko zaza ntize mbichero ronre kire majiko zaza view kereke uratonge barakinyire myaru ya tongeria mbicha ogwere uronere niriko ibwaga mono weekend erike kuthira itureketie ku put rest konokia nyina o deputy governor wa Meru Mutumanto Ithinkia na mathiko jaithiro jaja manene kurigaria na jaithiro jakionya na nyonta irere okire tongeria Meru nontu jarari mathiko ende jana message ene na nkurukia kwithwa ja mathiko aki nontu ria mtu atigi ni mwende owe ili wenda kuona wendo kwikira murutira na tukiringaniria riri nontu jai mantha ja mwathani nontu ore mwerere ngina governor arekirie gwitwa no reo kinya governor Kawira Mwangaza losere his brother na George Aire mantu very mantu jandene mono nontu mutano nyakwe na your mother ni antu ke family to very close na ande ni unfortunate tukwarire mantu jage ku na mathiko ene na ku jaja jaraumire kwithwa ati mathiko aki nontu gataga kinya ki mathiko ja mutano ngina wa governor Meru atongere batumira umira MC bakai o jabar o barabeta baugaga bagonka ona governor baraba umire bari governor batatu akaire deputy governor bo batatu ibarajira mathiko neja deputy ngino deputy governor ko neutralize kana yonyania eu ake political statement na MP ora umira kike mathiko ja mukutano ngino governor Raim Daud ora utreja mathiko ja jangi but ke mathiko ja ngino deputy governor MPs bara batramba boja no baire yake ingwetekia ene na bwe ba represent I chairman wa MPs ba Meru bichera ndonere mpicha ekirende kinene kirende kina weregero kirende itegete kya chiadoranira na kiuga kana mugambo jomwe ati kabeje tugwatana na deputy governor na kuba kiuga abon u no governor wao atongere kuma inya senate kuma Nandi Cherigai au maneiba wetu Embu ira amtai ko chiadrana ekiomba kwenye direction ya Mount Kenya East kana sentiments chianto ki Mount Kenya East senator okendeke professor Kithure Kindiki na Rariaja na njori onde kuma dochi Monkanto Nyeri nebo mana mugambo jo mwe baba ingi buru na bakiwa ganjori ete siasa ewakana government of the day endere mwire kinyaga njuri yomba na kataga economy rwetete tabwega na bongo by pronounce nonturande view kwa mathiko jogu jaretere beyond mathiko aki atongere ba kanisa njuri Meru anto bonde kumantere mwanya na atongere bayo bagwatanete rande bakiuga mwaka jo kwambe jo mweru na mwaka jo weregiro
nontu mathiko jo jatumiri nyaje kanya ka korombera ti family yake nto ithinkia erombera Meru na Kenya. Na kaire turikania kwa tumite turi a Meru nontu ki mathiko jo jero turejero kuona mutuma nto ithinkia ti mutuma nto ithinkia tumuja kia reverend ni mwana wa uria wari munene wa Njuri Ncheke Meru na Njuri Ncheke ni thirite kitwatana ya Meru na itongeretie a Meru na rite nkume mu Meru mbere kuma tene kou turetera mutuma ari mwana wa Njuri Ncheke na mbuga noe kuina na mantu kwira mbuga noe randi wirigero po Meru igitariri ngwataniro eteo na kanya kau mu Meru na Kenya yonthe echoko nyuma gutaga safari na Meru ikurukirite na safari iji yethirwo safari kuma rira impeachment mbere thithirwe na twataga tukona impeachment mbere kuthithwa mutuma nto ithinkia no bagwatanite na governor Kawira Mwangaza na mbuga kiki kwa atongeria bonde confidence ki mutuma nto ithinkia nto mutuma nto ithinkia te opportunist nto nkuwa bamwe bakira kuga mutuma nto ithinkia kakwenda kujukia gitina backdoor nto kinyaningwa ki impeachment ingi indari ngi supporta Kawira Mwangaza eta buga mbere but kira kiandigariri kwithirwa nto ndenda kanya ka kumyaja jo karika behind the scenes mutuma nto ithinkia na a lot of pressure ayetikire kwa governor wa Meru na arega nonto baadire bako bagiti bateadire meri ithatu kana Kawira Mwangaza rorande ukwe twena kuinga Kawira Mwangaza owe governor wa Meru tukwe ministers tukwe antu banyu batongeria thirikari arega na rewu itutaeto nyani ngwanta benyane na euro introduction kwa injaga mutuma nto ithinkia nonto ndonere muntu ena character na ndene mathiko jaja mantu ya rekire konya nonto confidence ro kona tongere bonde bomete ntere chonde chamiro na bagwatanite na mugambo jumwe bakiete kaire mutuma nako wa mutongeri wa Meru nonto na demonstrated leadership na ki impeachment ebe no mbere konyine weti power hungry nonto kederiba pamwe baretikiria kweberia Kawira o meri thatu ete athira na bara benda kuinga Kawira Mwangaza bagotaka bona patek na confidence bomba kuinga Kawira ende Kawira akatigwa nowe governor through mutuma nto ithinkia na mwichone ndikuja kumenya mutuma nto ithinkia na mbere we nyari ari Kawira arengwa na ari tayari no Kawira orethro governor nyaketha arethro ome ya thirikari impeachment ejireja impeachment eji aja ni orande mantu jambere kwa chiadron nonto itakarakara reo mwaka jo mwake after the first impeachment na ke mugambo jo mutuma nto ithinkia na mbuga jurajo tumike tongere babonde baja kurari against kurari na wekaire ni at the next impeachment Kawira aonde ari akwekwana era mutuma nto ithinkia resign no mutuma ona Kawira ojo atena goodwill nyayewe na wana areta ari gutiga nya Kawira kengwa ethirwe kwithirwa na kumwaka nya gotongeria through na leadership Meru ku mobilize kire mtu mora uko na mobilize tete mantuja udhu ni mantuja dhuji na mtu akategwa njuri yekedo ene imani na mtu MPs bagada bana imani MCA bagada bana no ntukinya baba ingi nya baba patete kurutero Kawira Mwangaza batete no barekete ku impeach Kawira Mwangaza so ibaitere nguge yao na yonye ni ati irare political pronouncement inene monono to Ameru na kajuka mwe batongerete na atongire bao ibogete bate issue in statement bogete babete tariki 14 kenda after tariki 14 pakawatena kairi na ndeba issue statement
na bauga kira kiromere kumao kire political statement other than kuonania mutuma twithinkia numto kari ni onyeni ati Ameru ibeterete court ruling ira ikite Kawira Mwangaza gitene irikia kwa pronounced na kumao whatever can happen Ameru bakaishi statement yao yora Ameru geta na mbere kumao. All right. Thank you kueleza in a nutshell maanzo jara umere over the weekend kire mathiko na aria muchijwa mutuma twithinke the deputy governor kidogo mbere tuma kire bomba tongera barabara eza itonete MCS kathomba bario tondire nya deputy speaker MC wa Thwana baji muchui na bangi MCS baba bakiari ibatari na boga ibarikete na gukorokia mbecha shekwandika nyumba ICD mabitha ndene hospitali na bantu jegi kinyaurimi na bogana ndika kita kama Meru kuthirwa narombe gogeu na plan gogeu I don't know kidogo tu no idrogite kana ile na MCS Ameru na ndibeta na mbere kwa apply ngogigi okay tukimenya na kuna still ka push and pull gario na ndi ima mathiko jaire platform atongire mwanya amwana kwa mwerekera ja county na kuga situation ere kari ibarekirie ku pronounce situation ere yo kiri delivery services executive Meru county tongerete Kawira Mwangaza na ontubora wiki chitirijire tukiara area itwanya tora announce public service board tora Kawira Mwangaza through county secretary owe augete tuhanya tu tute andekanwa na county public service board nayo yauga nayo ina mandate kwa andekana ne joketie request kana request ke department mwanya na chama kana tonya troto na kuandikwa na mucho MCA na Ameru bendere kwa apply tonya tora na kako inyire tu wara public service board ugere public service board independent body na nonto budget irio budget ichikurukitwe nonto ndemo bangi maendeleo kila tutagaga ishirio rekari process netere county assembly yes na process yeje etere after nonto nyatonya tu tukonekana teka tu mirete mwaka joto kwa area itwanya tu mire last year nonto wethere kwa thirikari budget bango mbere mwaka jwambia kwa kumanisha twanya tutu twethere tutore kuma mwaka jura jwathira mokanto bakara ndi bona ka umaro twanya tureo tubati kuandikwa na mbeche cha kurukwa cha kuandika ana na Kawira Mwangaza nyaketha na rungikite na kuga kurunge kwa ateje ne other alternative ora twanya tukaumirwa twanya tutu ito serve kana kama Meru kire hospitali kire ECD kana school cheto cha nursery ke engineers na anto mwanya na public service board ta council so Mumeru awarare orogo chwanguki anto babe batu kabathikire sauti reku makire county public service board eketha county service public board ekarita mwerekera jongi andiro tobati kugatanya tote available na county governor county secretary baina kanya kana baina platform intano era bomba consult na public service board na njira kenda jauba kuga twanya tote advertised baina na mwerekera na njira yagiri patike cause confusion kire community kana kire antu bara beregirite twanya tunjurirwa na bambe kuthinga kuamukira utungatiri kire facility monya cha county. All right. Thank you niguthira gucoke kire utwabere kidogo mantu za event ira weekend yeah bwana Eric itokuonete wari umwe barabara akaira gitekia mujumbe no event
ugategera kinya katheti ni gutariria kuri na mbeca chithirito chikinenkanirwa kiri abunge na ni mbeca cia gutetheria muno kinya kiri wa kibo kirasi ga grade 9 kugitana kako kurirwo irasi ba grade 9 kuna challenges ke many schools imwitene irasi ba grade 9 na challenges nyingi lakini baruga kwino wati mbeca ici bamwe batongere no bethera bagitumira uri akutubatara mbeca ici no cia misused. I don't know on your part kiri mantu zaza zegie utumiri bwa mbeca chikiri ajumbe kira tongere ba kiro waka irasi ba grade 9 urona ata again tugika possible very fast kana kuona kuketha kuna challenge still are mind aromba geti kumubunge no thimenti na members of parliament bena kanya akanene muno kiri witi na mbere nthigurune nontu bwa constituency development fund ichunchikira bai kuma national government kenda bomba ko participate na members of parliament bai kanya kaka ikenda baendelea kuthithia consultation ja withere ora kwagiri kiri constitution 2010 ira tekiteo mono public participation na bakirithia maendeleo jaja spirit ingi constitution 2010 created na county government acts na public finance management frameworks rero ni ati orwangi kethera i member of parliament kethera i governor kethera i national government yes ureka thia maendeleo in an integrated way yani by consultant kenda batigira kanya kaka kethera CDF thithia kenda mbeca county thithia bobongi kethera ECD kenda national government thithia mantu jangi imbombeta kwa aria maita monya nkiugaga unity ije witina nguge kirendwa nyi chonde itekomba gukinyanira in fact imbombeta kwa nyine ora kuna duplication of resources right okethera kinya kethera kibarabara na itwitaga function monya okethera MC areo okethera MP areo bakaraba kiringa naira bakiuga barabara ije na county ungia kugeje na MP kukaambe chira bakweja no kinya bongo batukomba ukarante jorea county jorea constitution ya Kenya envisionate kwena gete kuthithagia kitawa county integrated development plan ora ba bondo babati ukarante through auspice county government non the county government no na privilege ekwethera ena county planning unit kenda county planning unit ira yomba kwaranira na national government yomba kumya mwaka usually imiradi iriku national government kareta miru kenda thirikari county itekeje kuthithia kweka mbeca kimiradi ira ikiri mbeca ke national government kenda CDF itekeje kwekira mbeca kimiradi ira ikiri county government ende tayiro twetero tukiona i duplication of resources kana unyange bwa mbeca cha mwingi nonto ningwande mubange maendeleo renda itango iki county government mbero mirembeja kuramba kitike mubunge no thimenti yes itweta tukona instances kankari amanta ja irasi but itweta tukona incidences cha barabara okethera county government na mbiti barabara bagaiti na ikiambia MP na mbiti baru omwe tuge CDF ona yamenya ne ambiriwe atigana no county kathiria na wageta ka report boku ne na thithiti barabara ere auditors baja auditor omwe ageta auditor mwanya gatuma county government onge mwanya tumwe CDF na bondo boge kwenda gutega miradi beta ground bageta beta miradi ne thithiti ate ne thithiti mono bidire tunena na mono na mubunge no thithiti no twaja town barabara nyingi muno chithithitwe indwanyi mwanya cha thirikari alright weja oketha gwika thithitwe nyatukeja studio ja okethera iwe thithitwe buga ikera kana imwe thithitwe kwe barabara ingi ndajirani waje thithitwe Kenya Urban Roads Authority na ndi mujumbe ujo
otembe cha gwikira ki barabara areta na nya chikira areta kugana guthithia kaburo ke CDF ende nonto na ije na prive na nao karake bojire kubanga barabara chekera na kura na ndia geta ichi athithwa karinga mbicha aga post jao thithite atia othithite na post ura kinyaga account ke mokuja wana ntoto kenda nya scrutiny nonto as a leader nga call the Auditor General of Kenya there wakiomba kuthingata spirit constitution ya Kenya bombe kuthithia auditing cha barabara baki kwena institutional knowledge baka teka barabara eje kethera kapati dinya database kana wale barabara mention kuma a make sure barabara iwete kiriki maukujangi na barabara tithite maukujara nonto bageta mwetete masquerade betete mubunge no thimenti masquerade nonto aetaga akaenda kujukia nkuma ke miradi thithitwe bangi na inkwenda mono kumenya ti nkuma kya kujukia ekethwa kaka kirite budget barabara ile alafu becheire gatumika kenda auditor eja aigwa barabara nekire kaburo eja ground akethira barabara nekire kaburo no gatega nyiba obira bitha byandiki ora uthithite barabara eu bitikara mono kabikura wakenda auditor eja ateja gutega na bakosete confusion mono ndira mubunge wenga ko post barabara era community ire menye mubunge othithite ko nya auditor beja ground bori no othithite barabara eje anto bamba kuga ino emubunge alright ko spirit we devolution ni mantu japati ko inyiro na nya kabisa ande tuje ke mantu ja irasi ruarua mubunge ojo na atata akiwa irasi biteo grade 9 na very unfortunate not to daiji irasi ko biteo diria ana babati ko tabagi to irasi biriku irasi bibi okay CDF under patronage mubunge ne konyania kwena aspects ito kugacha public participation batiromba ko nonto bat nyadai tukorwa imiradi reko CDF kuthithia tutumba komenya nonto CDF itiromba jora county government thithia public participation okay ekeja tukamenya na kathithia transparency kinatomba guteka tukamenya miradi eje na accountability members of parliament bagufail na itokoromba constituency development fund authority yani CDF fund baraba create nonto bena managers nonto mubunge dala tuwe patron bari kemono implementation ka delivery a CDF at the local level can avoid political interferences can political leadership itigwaki ere egotethia kiri patronage kana ownership community kiri CDF etekethira rande mubunge no ko interfere aja ne miradi politically na either supervisor emanteja tukuga ja kwethira ko involved na baraba ko involved ake na baraba ya kwenwe ko baina kanya they still have a challenge beche chiejani members of parliament let them rise the occasion right nonto ibakete rasi binge ja bya ICD ikuona bangi bagekira ja tiles chekiri nyinge mono ke rasi bingi mbere to prioritize projects ya grade 9 ichi to ichi no over 2 ito call upon the sitting members of parliament kanya karaba nako kuingiria twanya tuturyo bajuke nampwe kenda to is pressure rero yana beto kuthabate na irasi nonto bana capacity beche irio CDF management ireo in place na issue prioritization nonto thaizi ikethira taos itajere gwikira yaran kuona nkarire muno no thiment iketha bata invest gikira tiles na kwa mabati rangi thaito itho twena irasi biu tene muno
kinya tena even any other extra allocation Uruga biras mabati ya kwa rangi na irasi wekira tiles. Okay. Ankuga prioritization. Alright. Karire muno era mkomba kutegera Northiment. Mwaka jojo kiambia project iraba ikirete na inya muno na mbeche cha CDF igwekera tiles irasi hivi tuereo bia class 1 2 3 na mbuga mwaka grade zichirare mwaka grade 8 ne bare go prioritize kwa kairasi na ntubaenda kuthithia tu TJ intention yao erare na ntu lazima yantu bakela baki consultaga ananchi bagetu consultaga nya board imbithire tunde na instances pakembera gatha ije nya board ira checha school waja Northiment bate consulta kwa projects ire ko CDF yeta kuthithia kire school ira bejaga mbere kana ki leader no timbi tracted yabo na bakembera ga ora leadership singi cha mbere chari ikwethera school no ejaga na miradi yeta ke CDF ikaikem proposal yao ikamera bo batu bwetu alafu CDF allocate mbecha ikaekera mbecha kire account ya school ira kenda school yomba ku implement projects daizi kire utongere bwa Rahim Daud baika ofisina baka logani miradi ire kwebati kuthithwa CDF alafu miradi ira bakaja school na school inya chairman board atema nyaka kaja garande akombudhukirwa ni anto bajeto kutega school akaona contractors nyapate na influence ino kwa miradi ira alafu andike ndambecha chi approve abageto tumuchema bakero saine niacha mbecha inya procurement bate involved mbecha ile ikarewa batachiona in fact mbele na lot of leaders ba boards hizi cha schools bakunya batena haja kwa baki board ile cha school nontore bate ko consult okata tudire tuna conflict nyingi okethera irasi kupitio ja instance ngere ngonyi CDF enda weja waka abolition block kana bioro na gutena irasi in fact board ukeregere na community erega na nde tuna big problem kire CDF na itoko hope rero tukware tukware tubakashifu ikenda bathikira na bachinja kaba atongere baraba dhuri community atongere baraba ko represent by board cha school kanya ga ko determine nontu baba ije nontu wamba kuga wake kirasi school na ende badhere ba na streams nyingi ira wamba ko hold kirasi kile yeto grade 9 ende oga weto kare office ugerande bracket mero Northiment turaka okrasi pa school na we school mbuga kwenderasi buga birenda into bingi let them listen na mbeche cha CDF tige kubangirwa CDF office ya Njugu Karanga tutukuona imbie kuthithwa katukuona Njugu yegero moromo turenda mbeche cha CDF chi bangwe through public participation effective na kile cha school chi transfer ke the user kenda user ora bomba ku identify contractors bongwa kena tomba ku create nya opportunity ke no tutomba ku thatojo ke contractor mwe adonde kairasi Northiment yonde kumagashua weta mpuri weta ngonyi weta what do you mean by contractor antoba mapa ko thithia nguge ke CDF antoba kai ora wekira tiles nyora go supply tiles toka kuchunko na one person who supply all those tiles aja Northiment ikino ntu murari jotao sijuje kirinya nkuruki kutengo genge bakuthithia no tiles nontu need a small clique of people kato devolutionalize spirit devolution kinya county level ikenda kinya miradi ikino ntu igwantu babangi bakiweka bangi taremunya nontu kithea barabara yakawa contractor ntura ira pacho contractors kuma ntura iriku ira kunya acha Northiment na inko hope
tuko karika the constituencies na kitha nuko karika ka committees ya chithuri ko maskuru bethre bena kanya ka determine miradi ira bakuthithia implementation ya miradi ira kenda CDF ithora kingo yo iko supervise na kuja gutaka kenda to make sure miradi ira inganirite ne kuthithika kiri matura jetu. Alright, turo kirio gishugo muge kya North Imenti bana Eric ntuko yegoro bitoronere ora ari munini wa rais Rigathi Gachagua kiri ndionga wende na account ya Meru akiaria manto kathomba bombere buru nara ambere kutaja manto jegie Martha Koome na zire twagitunywa security ewe nikirege kurikana na thirikari kumutunya ile nzire yamwe ya kusuppress judiciary Rigathi Gachagua nara riri manto zaza na nkuruki aromba Meru kugwatanira na gukaria atongeria bawo. First of all gutunywa kana kwebiro ko karia bo Martha Koome ugombo botamas what manto jau jetre na different views ima Rigathi Gachagua na raja Rigathi Gachagua ora tuije no la deputy president Kenya impeached very disillusioned on the manto ja karekete na ambetie vuguvugu enjero ekungania mulima kenda beka Ruto Nthiguru kana kenda Ruto ateka thurwe mwaka 2027 na thironkete Mount Kenya rengana na igoro na rari Meru ngende twana tongere ba Meru batrumira kuwatanira noe na aria mantu ya jau nikenda community Meru yona ne kinyuma kire yomba kwa affect yani thirikari Ruto ete kuthingatira tekite Meru mbere kana Mount Kenya mbere na mantu ya security ya jarare ja gutonya ke media a capitalize kirejo endi najo itregiru no Minister of Interior akiwa routine change of course the mantu tomba go take lightly keda ja kwerekana na security especially a Chief Justice Kenya ko ntari monoki mantu ja unontu imantu tena a lot of facts buma ko depend na mantu ja kwaru either ke news o CJ wengo ata complain but reports ichumete mbuga kuma ki judiciary kuga kuna reduction kana kwevero kwa security but Minister of Interior na kuga is not a big deal ende kedra kwe mantu jaragwa jamba goza jana kauma kabu waigwa Gachagua akijariria itobati kwa very careful as a community nonto turona jabo kairi nonto itraire na a senior the Inspector General of Police ora waibero gite on account jambiri kwa robu kai mwichone twana foso ko resign na resign na manto jaja patiko jaje tomaga Inspector General Police ora ora hii Inspector Kanja resign non to gitare after maandamano kana during maandamano ja Gen Z itegero meri ni kuonekana kware eogin kuniene kwa antu bako abduct bakoragwa bagatewa kearene pressure ingia mono kenda Koome resign eventually resign daiji ikwethe tukona abductions na escalate nyan kuruki jako inyero buru Inspector General aya jana report to parliament aya jana manto to jako yerwa ati abductions zita either gwenyane police kwa jakana kwena special squad era yomba kwethwa neo mbuga ikudithi mancha kariete ko ontoboko arua tu as a community Meru tutubati kuona jakabwe ontobati kuroka o itubati kware na ningwa karende mutongere nkuwa gitekea Chief Justice of Kenya igitege bati kwa weteo nyeke ethera kwa na routine operational changes chitebati kwa affect kwethwa kwena gap nyata moment na rira tuonete the last month
kwina rwaria rwingi muno rukiraga Chief Justice resign pressure ici chonde tutekwero ichiae but amona bu ikanya kako call the Chief Justice nyawe into a place kinyawengwa atege nontu kinyawengwa na ethire na accusations cha kwethirwa judiciary itiraomba kureta confidence kire mu Kenya at is an independent institution nontu kuma egambara ya tuirwa kwa na presidential petition tonya magamba ja maingi ja gutuwe nyatwingo tukachuria biuria na itonete kuna suspicion at judiciary ni to keep player a ball na thirikari William Ruto na i lesson nene muno kethirwa thirikari no egaruke kaume mother that ukaewa kanya ga utongeire no but kuda we very impartial ntakwenda kuga atira impartial but ankuga antujara jaritu yani mantujara jaina arome na gaiji nyaja tukwariria ja kwitha we a resign secretary ne kuitwa ni mantu tutebati ku take lightly but above all institutions independent executive it agiri kwithirwa ikirigairia kana interfere na operations cha judiciary. So we want to call upon the baraba involved the position of Chief Justice position very critical kire wetinambere kire ku create justice in the Republic of Kenya ko ekethwa ko michetho guchetho wao itoko papudi do not notice we are looking at them na akioto kionekana. All right. Kuna kioria nkwanda iko kekorokera kidogo Bwana Eric. Aruria barabara watching live barabara ya kutoka Tuskys Mwendanto kwenda Kithaku ni account ama ni ya Raimu mtije ugono romba kitika no thime barabara hizi ethero anda thirikari account barabara hizi ni national government baruga kuri no ithoki katikati na ndi barabara hizi kuma Tuskys weta kwanza ne kurukirwe Uhuru Kenyatta okay na mbere na ground breaking ya thithirwa ara Tuskys okay na barabara hii batikuitia igeta kaumira eka connect no but kuma Coca-Cola igeta munka kaumira munkanya ikomena mo are ne batikuitia kabisa igeta kaumira igatonyithwa kinjo kairi ikauna igeta kaumira munka Kariene okay ntunyara Kariene era iteire kwa urukonda era ne loop imwe ya unganirwe okay ire one cohort kana ire project imwe enda nkwero ntubumwe mantu jagi barabara na ire gwetene national government especially in Mount Kenya ntumbete ku compare quality enguge barabara ire ithagwa Mount Kenya ire ithagwa nara Nyanza na the Rift with na Western with na ara mbere okay ntu barabara hizi ni kurukitwe umetajaire na ora kure kire kino nete ni kirirami inde kikarami urume Rome kumanisha irami incheke okay nonto ni thithitwe ndaka inkai kagai portals thinera twe ne Mount Kenya ni thina twaromba barabara iromba wa through tuge mubunge tuge wa kuria Raimu mageta karomba barabara inde ahewa akaewa ina interest contractor kwenda ahewa barabara iriku okay ko kethera na mantia ndenda quarantine any fear of contradiction nontu barabara yejagwa na budget kote mwanya njo barabara ready the gwaza na ready the another part of Kenya nontu budget kilometer cost kilometer beche ile chalo kitwa per kilometer in Kenya ike kura kana kena the same inde wether aja beta beterete president pamuromba twithire barabara eje na eje inde bakethenya bakia barabara iba kwenda kuga contractor ko kaide barabara iriko ere so contractor ayewa
kwina issues cha kickbacks ukethera ajana kickbacks bechira gatiwa chicha kuthitha barabara ikethwa chiri nkai ikino ntutu kathitha barabara yamwe nkurukie 5 years no ntu mujumbe na interest arenda barabara ya janwa ende na kugoroka yawa mwanya na nterire ingine no ntu ingirete kwita analysis na interact tenya leaders mama kumete those regions bawe wega bwa okire ikitarira Kena na kureicha creator cha kitorera Raila ari Minister of Roads na ntura bangi baero ngoge gitarira kire institutions ile ni engineers largely wataka bomete that region so dere barabara chibanga banga cha nara barabara cha those regions chiejana kwa chitena interference cha political class na ntanya political class cha region ile itedo chithirikari ni whether ODM betekethirikari ko engineers barabara ikwaje nara chiejana professionalism through competitive bidding contractor kawa the best na bechi kaya na supervision ekadithwa itena political interference but kwera waremwa kwa blessings imwe chi etawa chira o kirumi nonto batu acha tutwire tuna thirikari ogataka kuma ona thika kutonya guku barabara chetu chonde tukiri barabara ine barabara itekaragara itena potholes nonto tueja wa barabara hizi twena nonto turigwa twithirikari ne leaders beto baka kampa state house kenda barabara chie beche chejana che barabara ine bare camp no bana contractor kawa barabara ikino to region hizi with very good roads nonto tutomba kuambechi tetumirike barabara hizi to kwareria taskis kwejojo ende thitha kwa mwaka jojo next year tekinya ipotos next year bakaija kaire bakiuga randi barabara randi nande tokathithia bagete baka wambeche ingi but corruption na conflict of interest a political leadership at this region age non to bo na boto regere to bato karia na bato arige barabara inde barabara ira bara ire ni ira interest na chio na ikino to kona randi to na this same challenge na ne ko revolve kaire ke corruption ya to ko areria na wenyange kwa mbeche ke CDF ko bareta ke kura kinyeke da barabara ne kura keda ne kera paka interfere na award system na to keda na no to rawo ndo ndikira na rawo mbeto kudhiro nka Mount Kenya na una ata kuruka na kuru ata region wingi ageta dira barabara chiaka wana ika last no to barabara ile ndio chitena political interference but watu kwa tukigwa tu na ownership ya serikali tuli serikali na toka misappropriate resources toka ndio ito kwa tukuga no kaiwa barabara na barato kwa wana achoreba tu so I think kira atebia it back to ngoto ambe ku call elected leaders beto na to imize na to stand in one voice that kabarabara chiewe and barabara na capability na potential na jabaraba hii barabara hizi kivu kaka tumenyi bao na bakawa barabara ingi. All right. Thank you so much Bwana Eric Kodro bichokerea mutabiria wetu Rutaro FB. Kuri na kagite na kaka rais William Ruto na ngere green light ya Kodro nande ake select panel ile gatumirika ke kuthoja na kutegera amabitha ba IBC ugo no director independent no kurukireta mitaratara nde IBC kunuza IBC boya kagita kautu turare na IBC kama tikambodi ya IBC maybe itura ina changamoto ini kana mato tarafulo zara ino are we okay arito ina changamoto no to egitarire kwa constituency tena mbunge I think in northern Kenya kwa ina ward to an elected leader are kwa by the representation either at the county assembly and at the national assembly and on to IBC orerario etiomba ko implement kaire returare na maandamano ya jenzi iturare antu tukwendenya ku recall non to bakwa positions ira bajokete kire finance bill kire positions ira bajokete kire privatization acts ke manjaba tetebana jo kire agricultural laws
ire ichijete gutuma chichijete ku promote GMOs na sheria ingi cha kurigiria arimi go share seeds ende tutira na framework nonto IBC re verify signature zaira itira reo kaire voter registration nonto Gen Z randi to wana kujike kura na wingi nonto to kumenya ati kanya karatu na koka kuchinje Kenya kereo ke ballot ko IBC itira reo na constitution constituted in a way onto that but to run it a lot of continuous voter registration kana massive kwena leadership area area eco flag off that exercise kugaire ko sensitize people no kona nyeke the office reo leadership itira reo eko kimantu ja jondo ko tuna wirigire bonene that commissioner ga chooswa na trend mono inya young people to involved kimantu ja niona ku framework ile already it are very clear that political parties ichoche kedwa chiki constitute but inkuona kanyika kinyite kinya independent minded ito batinya kuambia framework ore antu bana independent thought jora kwena center for multi-party democracy ka kola pona antu bangi baratu na independent thought nonto constitution ya Kenya na gwete Kenya mtu arunga maari independent candidate janinda arunga maende independent candidate anomba godala intira ona any party era bomba kwenda kurunga mana kyo gete kemubunge kaere kedanga arunga ma 2027 ko na nkambya kware na imbambete by the way nya kware na leaders from outside Meru at the national level orato mbarande kwambya vuguvugu injero ereka ya framework kana forum antu baraba kwenda kwa independent thinkers nonto ito kuona dhinere Kenya i political parties Kenya issues ito kwa recha IBC Wiper as a political party yete kotini whether bana conflict mwangato wa tena IBC at this level IBC Independent Electoral and Boundaries Commission cannot itabatiko tigirwa preserve a political parties independent mind nonto tenera nonto tona Kenya parliament into anto barito into PGs baka wipo na party lines ba group kimanto very unpopular kwa kadha kutena robust political debate Gen Z kiraba kwaria barenda months ya kwa parliament jede months ya joji that ja roji Kenya wa ngware monya to encourage a robust debate at the National Assembly nyawa the member of UDA member of kiama kire kukengi where in the parliament system era to eneo is system era members the legislature yombako its own independent thought to influence to a political party ko as independents it may not be now but need to create an opportunity to mobilize and one structure the entire country kenderande to participate akakimantisha or jora political parties eco participate right mheshimiwa anonto madhaje tu tuko yagoro na nya for the week itorona require na some things going on in our county ikora na mithako mbeo mbeli ikora na youths team up na yagoro kwadra kwena mechero nyake nene kekimaru no the one of the leaders barati tagato kona no kwetana na these young people na nyankuroki no ndara orunga milite team ya the our ladies for example mbichara ugoronere yagoro kagita karambe umbide babange barachumeri gotonya kenike kenuruke county Meru still atongere beto ibakona ni support ke such things ke events ditiambe umbide ke mibira ke midako ke talent norone taka atongere beto kana county na both national kuna naluko na kuna any support from our leaders kuna change yete ibaga mono anchokire mono nkavo company Betika era yombeta ku sponsor tournament era ran it for the last week eko take the whole week monkato aliria goro na finals chi attendi
na mwingi jwantu utonekana kairi kiri sporting yetu na kairi nchokire local teams chetu nontu ikenda agency jaira kana shirika jaira choose Meru host event yu Kenya mzima nontu itombete kwetha twikirite nchanchamo mubira chachamo nontu kinya rugby niracheza na Meru nirahera mbawan rugby Kenya mzima ikora bati kwetha kwena athletics ndi nirarongekira nontu ba issues na athletics Kenya kora ina basketball nontu nya pitch njiro nirakira basketball aja Meru kata se Betika na ni de mutongeria na de management one of the football teams Meru ira tutwire twingwa tukigerea kugwatira mubira guku na mbeche chetu tukiuthaga na inya nene muno tutikwonia support ethikare county nontu bere county no rege kuja to support directly ene no set up tournament ojejera set I Betika ina cash awards na kitethagia teams ko ba mibira nya bara batichinda eba uniforms never MB ki participate ke tournament kenda kuria teams ito mwaka toambire football women football ona Betika nontu mbere tutare na women football teams in Meru na gutethenya kwena county league women but last year igitajarire Betika nejere na twankacho tetu na women team anu tuambire kikundi ketu kya kana football club yetu Black Panther Queens nontu ndi shabiki Black Panther na ndi management of Black Panther na tuambia Black Panther Queens ke Betika erenge twaere number 3 twa wadwa 250,000 na after that game itwatonira ndi twakira inya na twa participate ke county league the first women county league in Meru County na Black Panther Queens yetu emerge number 1 na iturare na delete no to women football ina no yetembe on national level very fast no to women football ito evaluate division the regional na division 2 so to qualified with division 1 and with division 1 is very expensive nyeto agiria kwa na county government tutuko na otedio mbuga nyabo basi yare twa basi ya youth MOS na tutukamba kwa basi yare to represent Meru at the national level division kwa ke division 1 but nande hizi na ku game ya jakairi na ku muno no ndonere no etete achedi pamwe ba teams hizi na ba jaja ande egoro na ku na kimeke kiathira to participate very well to unbeaten games chonde kikundi kio ntongerete kia Black Panther Queens monka to kinya finals egoro tutramba kwa position 1 on tuturaingirwa game bawe mwenda ka mwicho to igororo muno but itrombere kwa anya 500,000 this time number 2 number last 2 year number 3 last year number 3 okay na inkuwa games ikaire cha thironka Kenya kaire chichokete Meru kaire April okay kwa hiyo tugwirira April tokae majirande number 1 becha hizi ichira tutete muno ke ko support football talent at the local level na ko support to support women football na nya football ingine onto kinyage kundi king football club ya Lizizi nyayo ni ke men's football era number 1 na kinyake women kachanka era ile yetu kinyayo no oaja no dimenti wegarande akwe itura chokirie almost within this constituency to na 2.75 no tukinya Black Panther men era number 3 kiuria gaku iketha tuko na support yes kire national kana ke county government so far tutraona no to support nyaye tukuona na mwana jojo I private sector betting teams kedha county government no yombe gutonyera no tuke football no kuona tuna talent kedha team ije yetu ne qualify kuita division 1 iko maisha tukuona support no tukinya kedha no it is about
nonto okona nto bete bara umire patira uga baje to support betika era private betting company kinya county government ni arabati kumirego nonto kuma toda mebira kire county leagues kuma toda mebira kire tournaments mwanya kotero ni ndona minister o county ora urunga mirete mebira ejete ukarigara re kama mebira wewe udaiba ofisi nonto sports abroad tuena basketball tuena rugby na ukiwa Meru rera chini rugby kinya kire betika Kenya mzima na thirikari ije na county government utum tutona representative ku ikaba inya turonere MCAs ba team ba jaitwa na MCO wa Ntima West Ntuluru na Rareo ito na MCA o Mitungu Evans Mawira na Rareo no team wani ra chera gaja na alizezia maana na home ground yao Ntima West ra tonge Ntuluru so tutrona support enganirite na ikino ndo challenge ngwite kiwaroreo umita county government kana national government ke sporting agency Kenya Ministry of Sports Kenya Kinoru Stadium bato charge 15,000 ko dira mubira which is very punitive 15,000 per game per day okay kendarando kino ntona gale to kudide mashemeji debi Black Panda na Alzizia tuchoka erianto monano ntipo umera to kwamba ko raise bet cha Korea Stadium mera na toka players allowances kwa hiyo tukora manya national government either ba transfer sport stadium eje kire county level na mbete inyiwe kenda non to sport mubira jojo ko promote stadium ene ko promote sports kunya kaomba kunyiwa kana team ile ko cheza county league ika afford the stadium eje nya for free kenda bangi brabo tumira stadium kire events ile techa mubira ba kukita ku support local football ni utukoromba kenda rande tumba with football here in Meru to the next level. Right. Thank you so much mheshimiwa kwa through gitariria kidogo kinyora kurara ingwitikia mutegeri na kinyamu chiari kana mtoro ondo na talent na arenda kumenya a brief something of what happened yesterday ningote kinyari boti turakureterete onda ginteto cheto share egoro tuko yege mantu mithako irere ndiraga ndene county ya Meru na congratulations kire timu chondira chirethire chikirithia bwega na ingwitikia mantu jaja geta na kinya tongera ba county na togiringa bonde to watariro kidogo ingwitikia tukethira tugitegera uria mutongeria kwethirwa agi support mbeyo mbethe mutheburu ere kitukurikie kwina mbicha ira ngathiti ena neto narwo mbicha ya State House ina mbicha ijiri State House before, State House after. Before no kuona yakirike mati kama kawaida ya thitho na ndire to a flat roof I don't know ni ikuthongitha iko change State House change to mbicha ya change nande mantuja State House imantu ja kurigare muno ntu ikonyine priority rere okay thirikari na muradi jojo State House na refurbish statements in across the country imuradi jotumire billions of shillings around almost 3 billion of shillings igitarera to atata mantuja taxation mantuja ambi nonto State House rero itara thina nonto State House ni iconic ogeta London dai tombete kwethwa na modern buildings yego tena iconic buildings ira chakiro igitara tena nyowe toka admire nande ona mambo kwa Manchester State House in terms of look in terms of the necessity ni gento kiari necessary kuthithia na nyoto athithia atogweta tukero udaga image ira ku create identity yeto ya Kenyans na ntujabau na itokendelea ku call upon this government ora tukwira atongeria at different levels ibadi the man tujana priority na kaire nkiara ile Manchester State House na kithirikagia na kienda kwa management jonde ni ati kinyari recently tutona issues check criticism thirikari yetu itakomba ku take in criticism na ne create tenya antu pathikire tenya mbuga bamwe pathikire tenya tokiaria thai
ibagwitinya systems nyingi muno cha ku spy what people are talking in the social media na mbi na wakaithenya kwi muntu mbenya kwa abduct no to comment we State House. I think na imbugite statement iji ikethera thirikari iji yamba ku put energy na effort kana ichi invest ku identify talent, ku identify breakthrough innovations, ku identify mantu jaja tromba ku take ku kick off nonto ana babethi wababo criticize government by ideas chomba ku change Kenya na geta mbere. Jora thirikari ngi cha America na developed nations itekurite nonto wakwithira aki itegaga aki bara bakwaria ja mathuku ki thirikari kwi muntu kwaria mantu ja mathuku ki thirikari ndake ofaga opinion kwithira kuna gintu nyake football ithagia scouting nonto ya tingwe kana tomba ku participate ku perform to perform ithagia talent scouting mashinani kenda tomba kuria talents chetu kenda Kenya yomba ukura energy ira thirikari utumira ku crack down on critics ne thinya ke roangiru rwero kana kitengo ke ku identify ideas ke universities nonto universities nyanki mu university waandika projects tukathithia research tukathithia mantu ya jamba ku Kenya mbere. America military yao is composed of the smartest people, technology yani antu bamba nyoko thithia ndege paka thithia mitambo communication ambi in America bateona wa na aja obe jora Kenya ki private sector antu babo mebari antu baraba na the best innovation best mbi Kenya nationally ituko hope thirikari itho ne kumba go tap as much talent oyo was kautanto eba abstract necho kiantu kitengo ki agriculture to Kenya no na innovations the best in agriculture kedere ki technology nonto no kona Kenya no leader the world ki mobile technology. Imagine in private sector ja Safaricom egwetaka jo talent ira ekanacha government yetu akitegete mtoro ekenda ku maintain position ki technology akibire gutaka imtora akiokothokia thirikari. I think in my opinion about State House na mantia jaja I think it's a high calling for the people in the house in the hill. Auto where they are taking the wrong priorities ku change mabati kutambi jamaa yetu kwa jana odiment ya jamaa mtu kuchinja gata zake na hatiko taka kwenda class ke grade 9 kitithi tiata kitaki. Kwa hivyo na the national level it is high time the government of Kenya, the Kenya Kwanza government, same energy, same breath, both tumira kuchwantu hapo criticize government. Tumira energy area ku identify talent, breakthrough innovation na ideas zile chomba kwa Kenya mbele na umetoka video toka join developing countries, developed countries like China, Korea, South Korea, Japan, America and the West. Onto their focus as government ideas zile na antoba bome na bara Kenya ke bara tu na bo bara bomba kwa Kenya mbele na baka passport abato ndo ke government departments Bogarbaki about this ban on to de facto not we are not tapping to take a scout for the best brains and talents. Kena tuigorande kwa chochi ko disbandwa. Now disband you will still on to ba mata butangu yo kava madola ki department ingi na tuteta mbele as a country. Right. Thank you so much Bwana Eric. Ingwetekia gutena rongera kuongera asante sana na kinyango tegeri wetu tugotarira a lot of things kama tukwamberia siasa cha county siasa cha national government twazo gutento bibinge IBC na muthia muthetu arikanina mantu nza event rerete na mbere ya mbeu mbele ndene ya county Meru kumithuja na kometegera. Thank you so much Gabriel ngegutiga kire gucokera ku mubango joro muri ro siasa ngetha gutiga kire gucokerwa ku mubango joro muri ro siasa wona uria kurere utuko bwago kera na role ambetaga Dennis Amotumango kare na Bwana Eric Aurani ya muthoji wa siasa na nguruki economist kare county ya Meru na kinyana ethretwe ke siasa chia au kanyuma agechwa agetikia mujumbe ndene agishiba bunge keno thimenti as a county ya Meru methura gekwandagara kagita gakega na nguruki kiumege kega.
Omero